لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بما أنزل إليك من اتبع الذكر وخشي ما قدم السر كل شيء أحصيناه في إمام مبين. Bu bistede Yeşil Güzel Rayonundan Asile Bistesi'nde Tavzimde ikinci kuşka bundakiler vayet namazlarım. İleride vayet namazlarım ne vakitler 2 yıl, 3 yıl ileride oturur. Allah'ın rahat olsun. Rahmet. Allahu Samad lem yelid ve lem yulad ve yekun lahu kufuven ahad.